Ja neću da zloupotrebljavam ničiju smrt, a posebno ne smrt mlade osobe, smrt studentki, ali moramo da postavimo nekoliko pitanja. Prvo pitanje je šta bilo ko u miru, u vreme kada nema ni štrajka, ni studentskog protesta, radi u pola 11 na fakultetu. Ko je taj ko kontroliše? Nemojte mi reći da je to domar. Drugo pitanje, ko je odobrio da organizaciji koja nema registraciju, koja nema žiro račun, osobu koja je odgovorno lice, koja nema pečat, koja je tajna, politička, prevratnička organizacija, antiustavna, odobrio da koristi učionicu fakulteta. Ako ste već dali to, da li ste kontrolisali, da li se poštuje kućni red, da li se poštuje higijena, da li se poštuju bezbednosne mere? Vidimo snimke na kojima se vidi eksplozija. Kažu da je došlo do eksplozije pirotehničkih sredstava. Šta će pirotehničkih sredstava na fakultetu? Ko ih drži na fakultetu? Zašto ih drži? Vi ste videli tamo taj prozor. 33 godine mi govorimo o tome kako je nenormalno da u jednoj zgradi koja ima 6 spratova, prozori prvo budu otvoreni, a drugi budu kao leptir prozor. Ja sam uvijek imao strah da će osobe koje se bave higijenom da uperu prozore, da izgube ravnotežu i da samo da ih prebaci prozor. Jer moguće da nismo razmišljali o tome da promenimo liftove koji su u derutnom stanju isti kao kada sam ja bio student. O tome da promenimo toalete. To je fakultet sa čučavcima, ja o tome govorim već dugo vremena. Oni su promenili stolic, okrećili jedan put, dva put za sve ove godine. A onda se bave velikom politikom. Viđaju se sa Martom Kos, viđaju se sa izaslanicima Evropskog parlamenta, a svoje profesore nisu zvali. U vreme kada su meni nepoznati građani pokazivali krv i ruke, kleli mi decu, oni se nisu javljali. Tako da nešto mora da se promeni, ovo ne može ovako. Ja mislim da reforma treba da ide u pravcu da se razdvojimo. Ne možemo više ovako. Tamo postoji demokratija na nivou Saudijske Arabije. A hoće da uvedu neki novi sistem u Srbiji. Kakav? Kakav sistem? Ja se plašim tog sistema. Nisam se plašio Miloševića, nisam se plašio NATO-a. Nisam se Albanaca plašio i njihovih separatista. Služio sam vojsku na Kosovu. U vreme kad su ubijali vojnike. Ja se plašim sistema koji dolazi od ljudi za koje sam ja mislio da su naši naučnici, da su visoko moralni, da su pedagozi. Oni nisu ništa od toga. Oni su grupa nezadovoljnih, nepotista, korupcionaša i pokvarenjaka.